one third and tisa akwa bibi a wo pressurize no say ade no if you cry bi mu kura go to extent say omo ne nipa no kura kokon won na wo ye sa ade no a eda be ma no be sha so ni sa oba no twe mpran kura wo hu ene no opedada and what say semika say ma ba obeka enye say opedada opedada no enye mpran no adenti dey okaka you like him no change no papa we dem no ya you like him ebi ani do so wonpe unni enye no krese we dey we no akwedi usi me why ye ni obeye bia ba won say na bia no pa no kra ne say no ne ti first no kra eden emo atwe ono ne nkasa won me dey me sinipi say na nipa no pe o David papa ade a wonpe pa na won ye wadwene mama nche ade efa ne say ade bi wo ha wadwene ni so attack wadwene ni so na ye dia be kire wo se ade we akura mu ade fefefe na wo hu ye at the moment nipa no be ka sa ade no pe wadwu be ba sa ade no so ti e ba so no na ese ofa en aba so nkwa ade we ne be sha se be ji hu kan no nanka we ne nji hu sa we ne nji hu but at the moment oh mami ese ade bi ya o kwa ko ntuma se ntuma kama so bi kan obi anka oh my god every there bibi wo ho a obi kura di ho adanse but o fa dem anka we nso ye fine pa o every different na wo kan ya na ye mefe adi oba no ho adanse sa aka oba no ho asam sa ma be ma na adwin kura ye den akoso nti sa ade no na esese mma no enja ye sa ade no mma no enja ye sa ade no mma no ye suspect obukuru no watwe ne ho otwe ne ho denti na otwe ne ho ne mo kodom no watwe ho boko akopɛ na papa wa asem we so otwe ne ho okaye no watwe ne ho otwe ne ho ne koye na o say ene ma me hwɛ mirror no mo hwɛ se enti lady no a man angasa na epeges na mom okay because at the moment I would do oba we ni be ka say the plan no pe wo pegel aman introduction na wo ye no oh yeah okay in the psychological way we introduce oba intro Article 1 na yen 111 we dey 1 bam stop it 1 na yen 111 we dey 1 bam stop introduction because o constitution na introduction yen calculating in income embom wow so the obia 91 year e ma no mo yeza na the men na lady ayom say no and then I work at Mema especially Mema no Semeka chom say they should be extra careful so only me so be worry mienu na om so bet me worry go ahead now inti can shemu bia it is the word of God okay and where we can portray the word of God is outside change one now you're correct so who student that wa school na teacher chere wa dey wo board so na wo teacher na at the end of the day omo dada omo ndada but ye hunu se eye bebi a ye sua se ne ye botre ne brawo ye sua ho ade wo ho ne abebotre ne brawo abonte ye preach o hwe look at somebody in the old church na sa dickness no wa be bogan across $7 million old dickness so where is he practicing the Christianity people go to the church as a camouflage no who so no so kwa sorry okay but the character no e woni pa no mo ese so sisa no suban no e da se papa e da so wo ho nti suban no ni sese ni pa no ohun se oh me de me kronfo me de me mama nko mama ho aware say ni nti sese ya de ma ba sorry ni ya kasa fa aware say ho no na me twi me ho afiri ho kakra enye one day ba kakra ubetimi no so wo ho a wo ye ho adwuma